Wemukelekile mbukeli etindzabeni letita kuwebcoma emkhulukhaya we-SABC e-Auckland Park la ku-SABC 1 nakulehaye kuhlwile natike lethambe mbili lamuhla. The country cannot afford for this matter to be dragged out unnecessarily. Emitameni yakhe yekubuketa tiphumo telibandla le-Section 89 letithi kungendeka kube nelicala lekumele aliphendvulele Mengameli Cyril Ramaphosa sewufake sicelo enkantolo lephakeme yaseNtshonalanga Kapa. They don't provide also to the Bell Court any substantive reasons. Inkantolo lephakeme ePitoli isigodlile sinqumo esicelweni sebheyili yaSayitsheni Fani Nkosi lomisiwe emsebentini lolwisana nesinqumo senkantolo yamanje enyakatfo yePitoli sekuchitha sicelo sakhe sebheyili. I'm very happy that the trophy has touched Mamelodi this morning. Bemukelwe njengemaqhawe lamuhla ekuseni kuleli boshambeni beCAF Champions League iMamelodi Sundowns. Sigungu lesetulu se-ANC sithi siyadiva tikhalo te-March and March movement naloku lekufunako kuyaphatheka. Lenhlangano lehola hulumende welibumbano intsike ludzaba lwekungena kwebantfu bangaphandle kuleli ngalokungemtsetfo kuyintfo lehlasele umhlaba wonke. Lesigungu sithi lemishuco ayisho ukuthi leli lihlukubeta bantfu labachamuka kulamanye emave. Lacike ukuthi imephi ngemishuco lephambene nekuba kuleli kwebantfu bangaphandle labete timbeba letifanele. Mabhala nejikelelwa lenhlangano ofikile embalula uthi lemishuco ayihlamuki bantfu bangaphandle. Because xenophobic is something that equals to hate crime and is condemned universally by laws of the United Nations. And we believe that South Africans are not xenophobic. Balolo nxusa baqashi netikhungo leticasha bantfu ukuthi bangacale baqashe bantfu labachamuka emaveni angaphandle labete timbepha tekuba kuleli. Uthi tinkapande tingahloniphi umtsetfo wetebaqashi titawubukana nemtsetfo. The NEC further calls upon the private sector, upon the employers, upon the recruitment agencies, upon every enterprise operating on the soil of the Republic to adhere without exception to the labor laws and to the immigration laws of the country. Kulolunye lidzaba lenhlangano ithangeke beyingcenye yenkomfa yemakomanisi. Kusenjalo lenhlangano iyalele sisisito lashe ukuthi asule kusekuba lunga leParliamente nokuba ngumengameli weliphiko lwabomake. Inkantolo lephakeme ePitoli isigodlile sinqumo esicelweni sebheyili saSayitsheni Fani Nkosi lomisiwe emsebentini lolwisana nesinqumo senkantolo yamanje enyakatfo yePitoli sekuchitha sicelo sakhe sebheyili. Bameli baNkosi bathi ke manje wenda liphutha ngesikhathi abuka tetfulo tembuso kanye netembekwa-cala. Umbuso ugcizelele ukuthi ke ludzaba lekutfolakala kwemadokethi emacala labaluleke kakhulu atfolakala emtini waNkosi labekalahleke iminyaka lelishumi leyengcile. Bameli bemsolwa bathi ndekendeke licala lembuso baphindze bathi kude ngisho kunye lokuphathekako labakuvetile ngesikhathi kucithwa sicelo sebheli yaNkosi kwathiwa utawubalekela kutekwa kwelicala aphinza akhinyabete luphenyo aphinza ahlukubete bofakazi. The state says there's a possibility of any of what we say that might happen. They don't provide also to the Bell Court any substantive reasons of a probability or a likelihood of any of those circumstances. Kepha ke umbuso wona umile kutheni unelicala lelinesinvo. The appellant stated that are issues for the trial court, forgetting that he is advancing an argument that the state does not have a strong case, and therefore one cannot leave these aspects out when one addresses that issue of whether the state does the state have a strong case against the appellant. And it is our submission, my lord, as we stated in our ways of arguments, that the state has a very strong case against the appellant. Ngako ke umbuso uthi asingaphumeleli lesicelo.
Likomidi letebulungiswa netemtsetfo sisekelo ePhalamende lithi-ke lidzinga imininingwane lingakathathi isinqumo mayelana nelijaji laseNtshonalanga Kapa Mushtaq Parker lobukene nekugudlutwa esikhundleni sakhe. Likhomishana lelicondzisa tigwegwe kutebulungiswa latfola Parker anelicala lekungatiphatsi kahle nga-2025. Lolu dzaba lwendluliselwa kusomlomo wePhalamende kute ucala luhlelo lwekumgudluta. Emajaji lalishumi enkantolo lephakeme eNtshonalanga Kapa nalawo eCape Bar Council amsola ngekuphosisa Parker. Lesikhalo sita ngemva kwesigameko lokusolwa ukuthi sendeka ngekhatsi enkantolo emkhatsini kwaJustice Parker kanye nalona bekangamele emajaji eNtshonalanga Kapa Dr. John Hlophe. Kuthiwa Parker waphosisa phansi isifungo esikhathi akhuluma titatimende letiphikisana ngalesehlakalo. Lesinye isikhalo sithi wangadzaluli imininingwane yendzawo yetemtsetfo bekasebenza kuyo ngaphambilini ngesikhathi iJSE yena naye inhlolo lwati. Lolu dzaba lwamikiswa ekomidini letebulungiswa nemtsetfo sisekelo ePhalamende. Wacelwa ke Parker ukuthi alethe timpepha takhe tetembilo tichaza ngokusobala ukuthi bekaphethwe ngomdlavuza wengcondvo. By the medical reports and the implications thereof, not only on this incident, but this is a judge who's been sitting on the bench for some time. He's heard matters. What are the implications of this on those matters? There's a whole can of worms here waiting to be opened. Sigaba 177 senkantolo lemtsetfo sisekelo sigunyata ePhalamende ukuthi ikhiphe naliphi na lijaji lelingawendi umsebenzi nalelinelicala lekungatiphatsi kahle kwemsebenzi. Will also consider that, then have a deliberation of what steps then do we take in respect of the two JSC reports. Kunesidzingo sekuletha kutsenjwa kweluhlelo lwemtsetfo esiveni kube kuqinisekiswa ukuthi lolu hlelo alucheme. Sikubutile mbukeli ukuthi kuyachubeka kudvonsisana kwebantfu labangumsinsi wekutimela kuleli nabangaphandle. Ingabe ke uhlelisene njani nebantfu bangaphandle ngakini? Umbono wakho uyalandzela. Nalokimi msakati langihlala khona eMpumalanga eMbombela especially eMatsulu ngibona sihlase kahle kakhulu kudepartment but nizabo lonke ubona ngasinetinkinga kakhulu ikakhulu eGauteng iKZN engilapho ngasukunedlame khona. Mina ngithi ngale ndzawo engakithi eTrikopis eNkomazi hlethi kahle kakhulu nebantu bangaphandle kude tihibe titsite kude kufundisana lokukhona. Namanje emsakazi ngihlezi nabo siphuza idrink ijustice yabakhumbuza ukuthi balekani ngoba sazi ukuthi umphakathi uyo ekutha kanjani kulungiswa izwe akusiyi inzondo nizobuye nibuye. Yazi mawuthengisa inkwa lapho uthi yasifisela bathi expire bakubuza ukuthi uyodlisa inkwa noma udla expiring date ayikhona noma bahambe sisikhathele thina. Sihlalisene nabo kakuhle kakhulu abantu basemzini apha kulelali yethu. Kumandi ukuhlala nabo banobubele banothando kodwa aba bangena amaphepha mabahambe. Lona ngumbono wembukeli iSABC ethe first wakudiphendvulela ngawo. Ludzaba lwekutheleka kwebantfu bangaphandle ngebunyenti kuleli lungundzaba mlonyeni kulamalanga. Emalangeni lambalwa lengcile kusanza kukhishwa imininingwane yekuswelakala kwemsebenzi kuleli levete ukuthi insha lengu-45.5% ayisebenzi. Kanti-ke kubuka leti naletinye sikhulumisana naNjingalwati Bheki Mngomisulu. Njengalwati asikuvusele tindzabeni teswati kule ndzambama siphindze sibonge kakhulu isikhathi sakho. Siyabonga dadewethu masibingelele kuwe sibingelele kozakwenu sibingelele nababukeli bakho bese sisho ukuthi Happy Africa Week. Asibonge kakhulu Njengalwati. Kwaqala nje ingabe igcine kanganani imithetho yekungena kuleli njengoba ke bangaphandle babonakala banza kakhulu kuleli? Kukabili dadewethu kuphakathi ukuthi imithetho ikhona kodwa ayisebenzi noma ayikho leyo mthetho leyo kodwa kuma uzobheka ukuthi iNingizimu Afrika njengawo onke amazwe iba nayo umthetho sisekelo bese iba nayo imithetho elawula ukungena nokuphuma kwabantu. Into efika ibe inkinga ukuthi abantu kufanele ngabe yibona abasebenzisa noma abalandela lo mthetho abawulandeli. Yingakho ke uthola ukuthi abantu bazingenela baziphumele abanye bakhishwe ngabantu kufanele ngabe yibona abagada imingcele. Ngabeka nje udaba olulodwa udaba lukaBushiri angeke ungitshele ukuthi uBushiri
walala embhedeni eSouth Africa wavuka embhedeni eMalawi akeqanga cingo bayazi ukuthi waphuma kanjani abantu kufanele ngabe benze isiqiniseko sokuthi lokho akwenzeki so ungena nokuphuma eNingizimu Afrika into elula kakhulu ngasekhaya lapho engizalwa khona ngwavuma imoto zethu zihamba mihla le zeqa ziye eMozambique ngenxa ukuthi kulula ukungena kulula futhi nokuphuma so ke ngasho ngithi imithetho ikhona njengawo wonke amazwe kodwa inkinga leyo mthetho asiyilandeli. Kungani njengalwadi side tikhongo tekugcina abantu labangene ngekuthi ke bafuna ukukhoseliswa kuleli babese ke baphelelaphi? Nawo kumbuzo obalekile dadewethu bagcina bephelela emphakathini ngoba asenzi njengoba kuye kwenza amanye amazwe makufika abantu ngendlela engafanele babekwa endaweni eyodwa bese bethathwa bebuyisele emazweni akubo. Manje thina la into esilimaze kakhulu inkohlakalo ngoba noma ungabathatha ube nayo indawo la uzobabeka khona kukhona abazofunjathiswa babadedelela abantu labo basabalale bangene emphakathini. So inkinga ngempela la ngisho ngithi ayikho kubantu bokufika inkinga ikithi thina abantu baseNingizimu Afrika ukuthi siyehluleka ukuvikela izwe lethu siyehluleka ukuvikela imingcele yethu noma sesinikeziwe imali ukuthi sikwenze lokho imali igcina isiba semakhikhini abantu abathile esikhundleni sokuthi yenze umsebenzi iqokelo wona. Njengalwadi njengoba ke Takhamuti seticalile ukubhikisha diveta nekuthi ke uma bangabuyela emaveni abo bantu bangaphandle labakuleli kupheleni kwalenyanga letako bataluthota lolumandi kubangwani kwehluleka kwembuso kweselakala kwetidzingo ncandi nobe ke niko lokweselakala kwemisebenzi lekwatisa imisinsi yalaye ukuthi imilela yini imbambambamba. Asiqale ngokuthi dadewethu okwenzeke eNingizimu Afrika akuyona into yokuqala. Kwenzekile ezweni laseGhana ngo1969 abantu baseGhana bakhala ngokuthi imisebenzi abasayitholi ubugebengu buyenyuka zonke lezi zinto esikhala ngazo eNingizimu Afrika. Uhulumeni waseGhana wathatha isinqumo sokuthi abantu abaseGhana ngokungemthetho ababuyele emazweni labo iningi labo babesuka eNigeria esizweni samaYoruba. Kwathi ngo1983 kwenzeka okucishe kufane izwe laseNigeria lakhala ngokuthi izinga lobugebengu lenyukile uqashwa kwabantu akusenzeki lathi abantu abangaregistiwe noma abangabhalisiwe babuyele emazweni akubo abantu ababala ku300,000 abanye babayisa ezweni labo eGhana abanye babayisa ema-airport kwathiwa baye emazweni abo bayobuya uma sebebhalisile okusho ukuthi uhulumeni waseGhana nohulumeni waseNigeria kwaba yiwona ulalela abantu bawo wabusuthatha isinqumo thina owethu uhulumeni ubalalela abantu kodwa wenzeni. Njengalwadi asibonge kakhulu isikhathi sakho. Asibonge dadewethu sibonge ithemba lakho nakubabukeli. Njengalwadi Bheki Mngomezulu kanti ke kuletinye nasibuya ititolo. Betiyobuka inqubo yase Charlotte Maceke Johannesburg Academic Hospital tindvuna tematiko lamabili. Wemukelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba mawucetsa ngena ukhethe kahle kusekhona hlala nathi kanti ke tiyatfolakala futhi etinkundleni tekuxhumana ngekuthi SABC tindzaba ku Facebook, TikTok, X naku SABC Plus. Tindvuna letimbili yetemphilo neyetemafa kuleli bo Aaron Motsoaledi na Enoch Godongwana bavakashele esibhedlela seCharlotte Maceke Johannesburg Academic kuyobuka ke ukuthi kuqhutshwa umsebenzi ngendlela lengiyo yini. Motsoaledi uthi batawuhambela tonke tibhedlela letikhona kulesifundza kuhlola kusebenta kwato. The manual procurement is what made it easy for people to do what they wanted in Tembisa. But once you do in an electronic manner, and we are busy with it, not only for Tembisa or for here, for all the hospitals. Godongwana uthi inkinga akusiyo imali, kepha kucinisekisa kusebenzisana kude lolu hlelo luhambe kahle. There has been understanding for a couple of years on this project. So if you look at it, it's not a money issue, but we want to make sure that together with the minister, how do we make sure that the money is spent properly and for the purpose supposed is intended for. Mvunankulu weGauteng uthi kufute kube netisombululo tato tonke letibhedlela letibukene netingcinamba. It's just unfortunate that we have a report that indicates that departments that are supposed to work together are not working together. And it has to take the public protector to request us to work together. As the minister indicated, we have agreed that we will meet every Tuesday just to meet the
tight deadline that the public protector has given us. Litiko letempilo naletindvuna letimbili nalabadlala indzima kufaka ekhatsi labasemagunyeni eGauteng batawuhlangana kutanemhlahlandlela kuletingcinamba letibalulwe ngumvikelo wemphakatsi njengengcenye yekutfutfukisa tempilo. Labo labamahamba ambili kutameni kuletha kuthula be-Iran sebafikile eQatar kude kuqhubeke letingxoxo tekutama kuletha kuthula emkhathini kwe-Iran neMelika nanoma-ke kusengakacaci ukuthi letinkulumiswano sethambe kanganani. Mengameli weleMelika Donald Trump uthi-ke letingxoxo ne-Iran tisahamba kahle kepha ufuna emave ase-Middle East ahlikihle isivumelwano se-Abraham Accords uma-ke sekufikwe esivumelwaneni sekucedza lembi lekusivumelwano lesashicilelwa yiMelika nga-2020 kepha-ke sabuye saphulwa ngulamanye emave. Zetinkundleni tekuchumana yangemgcibelo kuvela ukuthi sesivute isivumelwano sekuthula se-Iran neMelika ngemva kokuthi mengameli weleMelika Donald Trump metele ukuthi lamave avumelene ngekuthula ekwehlukaneni kwawo. Trump uthe ito letingxoxo tisachubeka kahle kwanyalo kepha waxwayisa ukuthi uma ngabe tingaphumeleli lokuhlasela kusetawuba yinsakavukela kusabukene ngeticu ke elutsabeni betikhalite empophiso. Likomidi leSADC lelibuke telubalo libambe umhlangano lifuna kutfola sisombululo kule ngcinamba yetelubalo lehlasele emave lamanyendi laseningizimu nengabathi yeAfrika. Lokhu kulandzela ukuthi-ke tikhungo telubalo tibukane nebumatima bekwetfula lubalo lolungilo ikakhulukati kutemnotfo. Lisekela lamabhalane weSADC Makombo Ntumba lexwayise ngekuthi-ke ngaphandle kwelubalo lolungilo emave langaphansi kweSADC atawubukana nebumatima bekutihlela. Statistics are key. Statistics not only for the investors, for our own policymakers, our governments, our legislators. They need figures. If in a country the government doesn't know how many people there are, it's going to be very difficult, to plan how many schools to build, how many hospitals, and the food. And now, the SADC region is really prone to disaster. So how to cope with the disasters? Nasivakashela kumangatshe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa nelidola laseMelika. Kutemidlalo bemukelwe njengemaqhawe lamuhla ekuseni kuleli boshambeni beCAF Champions League iMamelodi Sundowns. Leli qembu liphumelele lo mqhudelwano weChampions League ngesikhathi-ke liguqisa i-AS FAR Rabat ngemagoli lamabili kulinye. Indlela lebamukele ngayo kuleli lamuhla esikhumulweni setindiza e-OR Tambo. First of all, a pleasure to arrive in the airport and have such a welcome. We know that there's a lot of sacrifice on these people to be at this hour of the day. But for us it's also important because basically it's just a celebration of the many moments that we live together throughout the season. Leliqembu liphindze ukubukisa ngalendzebe kubalandzeli balo etindzaweni letahlukahlukene ePitoli. I'm very happy that the trophy has touched Mamelodi this morning. We know that we lost the league, but we are the champions of Africa, the whole Africa. Captain Daniel Williams uthi kumatima kakhulu ukuphumelela lo mqhudelwano. We fought so hard, sacrificed so much. This is years and years and years and years of sacrifice, hard work, pain. Kept knocking on the door, but we believe that it will eventually open. Kulabanye badlali sengakavalwa le season njengoba futhi bayomela emava abo emqhudelwaneni wendebe yemhlaba lotawuqala kule nyanga letakwetfasa. UNaden Dlamini kulethamba embili kulethphuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Den.
Timbili Rebecca ngivusele kuwe ngivusele nakuye umbukele ekhaya ngisho nje ukuthi indzaba lesitaba esibuka namhla ehlelweni tifaka ikhathi kuvaka abantu njengoba uMengameli Cyril Ramaphosa sewushicilele emaphepha ngalokusemthethweni lapha enkantolo lephakeme eNtshonalanga Kapa nalapho afuna kubuyeketwe umbiko wasephalaphala ngentuluka lokho esabe sivaka abantu njengoba eTakhamuti lapha eThekwani South kusole sifundza sethu seMpumalanga tikhala ngendlela ecubeke njalo nekuchithekela emakhaya ato ngiletina letinye umbukelele ngathi lindzela ehlelweni letiphuma embiteni umsakato likho la FM ngiyabuyisela tindzamba kuwe Jozi. Asibonge kuye Den tiyagoca talamuhla asilinze sihlangane ngalwesine letela maleti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa simo selitulu nento zakhe emathebula ngemva kwetitolo inzambama akube ngulenhle ngo Sikubingelele sikwamukele kunasi simo selitulu kusihlwa namuhla ngwalelo muhla ngikusho ukuthi ke cishe libaleleke cishe ke veni lonkana ngwalelo muhla kakhulu kati mawubuka ke inkabe nelive ngwalelo muhla kanti ke limbonye ngemafe eNtshonalanga Kapa kanjalo naseMpumalanga ilive ngwalelo muhla kanti ke naselangela kusasa ngwalelo muhla licubeke njalo nengibonye ngemafe kakhulu kati mawubuka ke eMpumalanga ilive kepha ke ikhona nalenkungu lekhombisa ke kukhasa phasi mawubuka ke la etfundzele letseliguni nelive ngwalelo muhla kanti ke mawubuka enkabe nelive ikhombisa ke kuphuma ke inhlavu yelanga kakhulu kati elangeni lakusasa ngwalelo muhla kanti ke uma sicubeka sikubukela ke la emazinga ekushisa kuthi semenjani kakhulu kati elangeni lakusasa masibuka ke sifundza eGauteng ngwalelo muhla endzawo lefana nabo Pretoria lapha ku23 kanti ke Johannesburg lapha kuye 22 kanti ke nase Springs ngwalelo muhla likhombisa ke kuphola nabo Carltonville ngaye ke la a24 ngwalelo muhla kanti ke masicubeka sibukela ke la sifundza iLimpopo ndzawo lefana nabo Musina lapha kuye 26 27 eGiyani ohlele kuPhalaburwa nga26 kanjalo nakubo Bakersford eMokopane ngelinye ndzawo likhombisa ke la kufuthumala ngaye ke la 26 ngwalelo muhla kanti ke eMpumalanga ndzawo lefana nabo Mashishini lipholile nga22 ohlele kubo Carolina emelo lapha ku20 kanti ke eMbombela ngwalelo muhla lisimile ngaye ke la a23 yabanza ke emelo ngwalelo muhla ekseni kepha ke liphole ngesikhathi ke Nzambama kanti ke KwaZulu Natal indzawo lefana nabo Mnambithi lapha ku25 eKokstad 22 njengoba lipholile kuleto ndzawo leto wena ku Port Shepstone nga23 kepha ke Richards Bay ngwalelo muhla likhombisa ke la kufuthumala ngaye ke la 27 Eastern Cape ndzawo lefana ke la nabo Maletswayi lapha ku20 Komani lapha ku25 Mabuka ndzawo lefana nabo Mthatha lapha ku26 kanti ke Gqeberha ngwalelo muhla lapha ku22 likhombisa ke kuphola nakuleto ndzawo leto kanti ke Western Cape Vredendal wehlele boKhlela Williams lipholile nga23 kanti ke Beaufort West lapha ku21 eGeorge likhombisa ke kuphola kuleto ndzawo leto kanjalo nase Cape Town ngwalelo muhla ngaye ke la 18 kanti ke sifundza iNorthern Cape ndzawo lefana ke la nabo Calvinia lapha ku22 kuyabanza ke iSutherland ekseni njengoba lapha ku1 kepha ke liphole ngeTcasta Nzambama njengoba lapha kuye ke la 19 mawubuka ku Uppington lapha kuye ke la 28 ngwalelo muhla kanti ke sibuka ke la sifundza iFree State ndzawo lefana ke la nabo Welcome lapha kuye ke la 25 mabuka eFixburg lapha ku21 22 mabuka ndzawo lefana nabo Frankfurt kanti ke 25 ikakhulu kati eBothaville ngwalelo muhla kanti ke sibuka ke sifundza iNorthwest mabuka ndzawo lefana ke la nabo Tosca lapha ku26 wehlele bo Vryburg kanti ke ilipholile ke Botawu ngaye ke la 25 ngwalelo muhla bo Rustenburg lapha ku26 ngwalelo muhla ngisho wesikungako bengikuphathele kona busuku lobuhle malangeni